namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm today Carolina Jambatani. Now of course ngata ke va linka na Hosingove Mr. Post na Dr. Joy Shirimani. Of course maka leyi linkwa na Manyangadzi. So hi ti 11 December Manyangadzi i fika a tsala this post as you can see kwala na a nga fika a tsala ku xana andzhaka loko se ti project ta December leti a hi tshembisiwe tona ti humile u twa ingaku i mani a nga pfala makete, okay, which means i mani a baku ngopfu, i mani a twalaku ngopfu, in other words. So hi nga tlhela swi translate ngopfungopfu hi swi yisa ngopfu ka on the ground vele. So a kombisa ku number 1 a ku se Jambatani, number 2 Mr. Post Hosingove, number 3 Dr. Joy Shirimani. A ku votani la mi nga ma hleketa even previously a hi endlini a video la Jambatani a yi kume 1%. Ni hleke ngo ka video la if mi nga se yi vona ni ta vekela link ka comment. Then a ku ti result ta huma hi 8 the following day laha ku ri the 12th December. Unfortunately a nga update maybe i rivele, so a hi hlekeni linki vele. Mina ya n'wina yi tshama yi ready vele mi swi tivaka. So as you can see ma swona ku post a yi tsaliwe hi the 11th December kwalano ma yi vona musi ya mhaka leyiwa. So a hi scrolleni ya hansi la henhla i tlhela tsala swin'wana la a ku i mani loyi a chayisaka ngopfu hala ka n'wina based on those votes. Ya maswo swi kahle leswi than ku va maswo ka hi focusanga ti-streams ta online hi focus ku chayisiwa ngopfu mani hala ka vona or vanhu hala ka n'wina like ku chayisiwa ngopfu mani, okay. La nga fa kombisa ku se Jambatani ku votiwa kona kwalano ku votiwa Mr. Post ku tlhela ku votiwa Dr. Joy Shirimani. So the votes at the moment ku votiwe 10,929. Okay, so obviously mina ni ya votela se Jambatani. As you can see hilo se Jambatani ni clickini, even then i mhaka ta ni zonda ku ni votele se Jambatani no one. Even then se ni ya hansi loko na Ben Mayengani a swi ta tika swilo swa kona ku hita swi ndlisa ku yini. Ti ri ti big artist ti ri na so swi kahle, so hi leswi na vota hi mina lo. So Manyangadzi hambi mi meka sure ku loko endla ti-votes ta so i tlhevekela na artist maybe yin'wana yintsanana swi endla ku hina vo Master T hi kota ku vota la hikuva swi nga ni karhata loko u kuma ku i ti-big artist ntsena. Yeah, so as you can see based on the votes kwalani se Jambatani yi kume 4,890 something votes. yi kume 45%, which means vanhu ku hi ti-votes leti hala ka vona ku tlangiwa ngopfu se Jambatani. Sure ti-votes teta a ni ku lwa na ti-votes la. Mr. Post i kume 4,550 something wa ti-votes na 42%. Then Dr. Joy Shirimani yi kume 1,490 something votes yi na 14%. Mina I'm shocked. Vanhu va votini hi sweswo. Mina I'm shocked to be honest. Mina a ni nga expectangi se Jambatani yi nga kumeka yi ri ka first position. A ni nga swi hleketanga. So based on previous video a swi twalanyana laha ku lowa ku va Hosingove va nga henhla ku tela Dr. Joy Shirimani because leswi a swi fambise swona even previously ma yi kumela mhaka la swi ta connecta se Jambatani yo number 1 swo ku vo tala hala ka ngu cha Jambatani ne. I'm shocked. Tete vanhu va votile swi ni tsundzuxa na mhaka ya ti-award ka Munghana Lonene loko ya wena vatshami boy. Guys loko mi nga voti mi la swi endlisa ku yini phela i swilo leswi ku tirha ti-votes. Vanhu va votini hi sweswo swa ku se Jambatani yi feke Dr. Joy Shirimani na Mr. Post hamele ku hi ti-votes la hi dyona di nga ku bisiweni tindhawu to hambana ni ku mina ti-votes mhani na ku vula to tala commentani kwala ti-comments yi suka a yi suki vele. A quick update, of course Manyangadzi vi ya posta ti-results kwalano ta na ti-delete a little bit. I think yena a nga va ndle screenshot before mina ni ndla a video ne. As you can see kwalano is the same results 45 42 14 kwalano. Hari ku ni cheka ti-comments ngheneriweni Manyangadzi ya ni kombisa ku le henhla ku ri public link. Yes a yi ri swi ri public i right kona to be honest. Mara yini ngheneriweni ma kombisa no tiyo chance wa ti-votes letiya ya ta suka swinene. Yi suke kusuka guys, yi suke kusuka. Aredzi na mara yena Manyangadzi a nga tiyi ku dlaya swo aze mi kuma ku a vota ka 4,000 guys. Vo vota vanhu u votisa ku yini Manyangadzi nga ta vota ka 4,000. Oh come on. So hi sweswo ku hi ti-votes se Jambatani hi yona yi nga teka December.
hayi va bye kahle ku not promoted swi vula yini we vona se swi orhile ku xilungu lexiya an ala ni dyondzangi fambi we va ta hi bye kahle fambi na lomu sa principal not promoted kumbe nga byewa swi vula yini u ngo rile wa vula vhe hafula ndlela phela hi nga ze ha fika le swi vula yini xilungu xexiya u nga khoma report of orile